Ayo, ngapain kamu? Enggak Pak, enggak apa-apain. Yang benar. Iya bener, Pak, enggak nggak apa-apain. apa-apain, Pak. Itu kok tangannya rangkul-rangkul ya? Ini mau masangin seat Iya belt, Pak, bener seat belt. Oh, Iya. masang seat belt. Iya bener seat belt Pak, iya. Iya. Bagus kalau kayak begitu. Iya Pak. Jangan lama-lama di sini. Iya Pak, baik Pak. Takut ada setan lewat. Iya Pak. Ya, Iya Pak. udah langsung jalan lagi. Iya Pak, makasih Pak. Loh, kok seat beltnya dibuka lagi, Bang? Enggak apa-apa Neng, kan polisinya udah nggak ada. Misi Bu. Ini Bu, ada surat Bu. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya Allah, Bang. Ini siapa, Bang? Ada apaan